Na volonterskim kampu popri lokalnih i jednoho volontera z Srbiji, na ušorenju valala robija i 10 volontere z inozemstva, z Českej, Poljskej, Italiji, Španiji, Francuskej, Rusiji i Turskej. Perši 4 robotni dni robili na ušorenju Keresturskej Dzecinskej zahradkici Ciban, farbeli kolimbački u parku za cerkvu, porajeli povrhnost kolo bazenu i begeljujak i kolo temetova. Popri robotnih i šljebodni aktivnosti dobre obdumani, že biše volontere upoznali z Rusnacami i jih kulturu. Намагаємо ще указати красоту руського Керестура і нашої руської заєдниці, котра живе тут. Також пройшли день ми були у навчиві Національним совіту. Значить, маємо від таких едукативних і туристичних активностей до takih mladeških druženja, gdje še družíme u internatu šitski vjedno, ideme na bazen še kupac. Volontere sme sceni u dome za školjarov Keresturske osnovne i srednje školi, a prostor za kostiranje obezpečil Caritas. Zaplanovane, že bi volontere šlidujucoho tižnja medzi inšim naščiveli i robotnu akciju u Kocure Daj i ti svoju ruku.